Novi član udruge vinara Trst, ali tradicija je stara više od 100 godina, je tako? Da, evo, pa baš ovaj vikend sam se dogovorio s predsjednikom Liculom da ćemo postati članovi udruge Trst. Zahvaljujemo na tome. A vinarija, ove tradicije, iako je sad premda nova, 2 godine se bavimo tim modernim vinima, možemo to tako reći, vinarija seže od pranonića negdje oko 1930. godinu. Imate trsove od 1930. još? Pa imamo 3 reda, mi kažemo španjola, oko možda 150 trsića imamo, kojih baš njegujemo brižno. Neka budu tu, neka nas posjećaju na to što je pranono napravio za nas. Logo su znači rogovi boškarina. Rogovi boškarina su i grozd naravno. Rogovi boškarina su zbog toga jer je pranono baš te trse odvorivao sa tim boškarinima i onda smo nekako taj logo spojili u cijelu tu priču, jer su ti boškarini obrađivali na našu zemlju. Koja vina proizvodite, kako se zovu? Prve godine smo proizveli znači Malvaziju, našu istarsku Kruljinka, i kuve koji se sastoji od 6 do 7 sorti crnog vina. Ove godine još ćemo to malo proširiti, ćemo još na jednu maceriranu, malo jaču Malvaziju i još jedan roze i vjerovatno jedan pjenušac, ali taj pjenušac je onako bit će iznenađenje. Koliko imate vinograda i planovi za budućnost? Pa imamo trenutno oko 1,5 hektara vinograda, planiramo se širiti svake godine pomalo, veseli nas to što radimo, volimo taj posao i stvarno pa volio bi doći negdje na jedno 6-7 tisuća trsa, odnosno oko 2 hektara po tim našim mjerima kako imamo oko 2 hektara vinograda. Vinarija ima samo 2 godine, je li dobila kakvu nagradu? Pa ove godine smo slali prvi put na Vinistru, evo dobili smo srebrnu plaketu, jako smo zadovoljni sa time i to nam samo daje postrek za budućnost. Moram to naglasiti da naše berbe nisu berbe koje recimo ko neki plaćaju, nego to su izrazito naši prijatelji, naši poznanici, obitelj i evo stvarno zadovoljstvo nam je da nam dolaze pomoći i evo ovim putem se svima zahvaljujem.